Nimbano oras yumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ay na, talaga sa balit ti panagawat ko iti day tatag-tagainap mo, libnaws. Kasla ti ipapatay mo, ti ipasimudaag na. Agasang, tanakabado ka iti puraw. Kat, adda ka pa iti tanap. Amangan no ti pakaita na mamunday jay. Kalpasan na, sabang dagiti liryo amaris puraw, ti adda iti aglawlaw mo. Auntie, Kasta ti panagawat ko, libnaws. Ay na, Diyos ko, inad-ada yung kuma. Katsapay kuma, saan akasta ti pakaitarusan day tatag-tagainap mo. noan niya na ditan ti may tagtagainap ko, auntie. Ala, agkararag day ti Diyos. Masapay na kuma, tasaan nakaabay-bayan. Sapay na kuma, tayo sulat tati mang tartarabay kan ka, libnaws. Kat, yada yun na ka iti pakaisag makam. Ika mang tadagita atag-tagainap mo, iti Diyos. Nadaman ka ipapananda. Ti Diyos laangan, ti makamaw. Oan, auntie. Ala, maturog tangarudan. Tanay, rabieng. Aginanatan. Amangan no paset tinapalabas na dagita amakit-kita na iti tagtagainap na Ursula. Kastamot ti kunak. Nanadyon siya. Ti may sa atag-tagainap na. Sa pale, ti panagawat ko. Nakakawis ka no iti puraw. Pasan na, adday ti may sa tanap. Sakit, maris puraw dagiti sabong tiliryaw iti aglawlaw na. Saan ka de? Ati ikawis da iti natay kat puraw. Kan, anya ti ka ipapanan ti tanak ngayan na. Saan ka di atanam? Anya? Kat, ti sabong dagiti niryo apasig apuraw. Isumot ti sabong na ay ti tanam na. Awan ti makaibaga, iti kay papananday tatagtagainap na Ursula. Basta ti makunak, ituloy mo latta apainuman, iti ipapainom mo kan kuana, ana aramot ti kayaw. Saan kumangagliwan? Tadakkel ti maitulong na kan kuana. Muna na, kanayon ko nga rod apainuman. Agsapa kan rabieng. Nasaya at nukasta. Katintol maibos dagiti naalat aramot ti makagas akayaw. Kuyugan kan tumanang amapan ijay baker. Tapno mangalat Ayun na. Kat agyaman na. Naimbag kayo unay. Kaasimat nga may nilibnaos. Katsapay na kuma. Tagsubling tumot lang tilagip na. Sapay kuma. Adda ka din dagitag parti iti baka? Adda dan, Alex. Kaya't madaman na parparchen dati baka anak ka po iti rancho. Madamdama pa at dan tumatan lagi ti trabahador. Nasayaat. Ala, panawan ka pa nga dito yung silid mo, paro. Ay nakman tumulong nga agluto. Nota ka sa pulan, awagan lang ni Chayo. Sige. At paparte ni Alex iti baka. Kalpasan na. Inayaban naman dagiti trabahador. Tsaka mo niya ti pampanunutan ng aramitan. Yam sapay ko, Diyos ko.
Pag masaya at dahi tangaramidan na. Sabay ko man. Intayon igi farmhouse, senyora. Pinaayaban na tayo ni Senyorito Alex. Anya, pinaayaban na ta. Taapay, Basta, adaing baon na itay amangayab ka data. Iso amapantan a senyora. Amangan mo't no importante ti bagana. sige. Mapadta nga rudan. Usarentan ti kotse. Tadyak kayak ti mabanno. Naimbag nga oras tayo amin. Awan tinapatag nga okasyon. Bueno, awan ti agkasangay ita. No di kat inangay ko da itoy. Tapno, makisarita kada kayo amin. Anya ka dito, senyorito. Sasaritaan tayo, senyorito. Umuna iti amin. Agyaman nagtaymay kayo. Kakabsat ko ida. Kaya't ko ti agkid daw, iti pamakawan kada kayo. Pakawan natin ni senyorito. Ano nagbalbali mo ito? Posible na ito. Pakawanin dak. Gapot naranggasak idi kada kayo. Kaya't ko ibaga. Asa bali itanday ito nga Alex akasangsango yo. Posible na ito mapakawan. Mapakawan da ka di kakabsat. Wala, senyorito. Ang nagkiti na saan yan. Pakawan na ka, senyorito. Agyaman ak unay. Kaya't manipod ita. Muadaman parikot yo. Kaya't kasapulan yo titulong ko. Mabalindak nga sitgan. Nang rona no kwarta ti pagsasaritaan. Si dadaan nak amang tulong kada kayo amin. Ayaman kami, senyorito. Ayaman kami, senyorito. Detalaan ti baga kakabsat. Kaya't agyaman ak itiado nga anos yung agtrab-trabaho dito yung asyenda. Kaya't saan kayo pumampanaw? Gaputado tinaluto pagsasangwan tayo amin. Ayaman kami. Sotero, nagagmo ka ni amin. Dagiti imbaga ni Alex. Oo, senyora. Kaya't ka di asawan da ito. Ang nagbalbaliwan ni Alex. Oo, senyora. Hindi na yung bagbagat plano na kasta. Nasurpresa ako, senyor. Maragsa ka na unay, Sotero. Sabay ko magaroon. Tagtultulo yun, di pa nagbaliw ni Alex. Kaming senyorito, katagyaman kami. Agawit kami, senyorito. Agawit kami, senyorito. Agyaman kami. Yo, senyorito. Agyaman ak matitidadarayo. Agyaman kami, senyorito. Kaya tsuka di tinalong asaba. Una, ina. Kaya't agyaman ak. Intun bigat matlaan. Mangyuga itinalong asaba. Sige, agpakada akbatay. Sige, nana. Awanan dagiti di maray iti paskan. Nakapanaw da aminan. Wen lola. Kaya't nakitak tiragsak iti rukrupa da. Uray siya, iho. Maragsa ka nakmat. Agyaman ak tadimaray kayo, lola. Iho, nagbalbaliw ka ka din. Sumbatan nak ko ma. Padasak ti agbalbaliw, lola. Padasak atong palan tinako na kanyak ti madre. Kan ti ama. Kunada. Nasaysaya ti agbiag nga addaan itinatalinaya panunot. Ken addaan itinasayat a panagpuso-puso. Padasak ti kasta kita ti biag, lola. Iho, Pakawanin dakmet, lola. uwan, iho. Tinapatag, agbalbaliw ka. Tinapalabas, katlipatan tayon. Tinapatag ita, agbalbaliw ka. Inigang kayo ito inuman magkatas, Alex. Inuman. Sakpaya matulog ka. Agyaman at tatan.
inawagan na kiti. Tatang, Well, gapota da kayo ti amak. Impakita yo ti kinapatid ko kada kayo. Imparik na yo ti panmatid yo kanyak. Itilikodan ti kinagubsang ko kada kayo. Alex, Pakawan hindak, tatang. Kat ikarik nagbalbaliw akon. Pungpalag tinakunayo kanyak. Apadasat ti agbyag anaragsak. Nga daan itinasaya at panagpuso-puso. Kat babaan titulong nyo. Maaramid ko dayta. uwan, anak. Uwan. At da kami lata amang ipatpatagkan ka. At da kami lata itilikutan. Naragsaka ko na ibarong. Anak lunak nga amam. Ay na! Makasangit ka mang puy-puya, itay ka na kayong agama, iti siliti senyorita, mang sakiraw. Inakla ko madamagan ti kayat na nga armusaran into nagsapa. Isuana pa nag-iti silid na. Nakita ka nakalukat. At nakita kayong agit inarakaw. Tayo. Nang nagkapisaritaan niyo. Sapay la ko mga raw. Tasaan lang apanagin ko kunat ipanagbalbaliw ni senyorita. Sapay ko ma. Uwan, Tayo. At check lang na asaan lang apanaging kukunatihan. Nay, apay anak kisap-sapa ka abimangon nidnaos. Ay maturog ka pa'y. Trabahon pa'y laang. Mapan ka ije uma, saan ka ti? Ay kaun sa paag ti mapan. Taintun ang sugli agburdatan tumanan. Umayak mo anti. Saanan? Ito'y kalaptan kalapaw. Umayak mo anti. Umayak tumulong. Saan aron bang ada kayo latang dagbang mo? Mas kinatulungan kayo met Syaklatan ti mapan ijay uma. Unak mag. Kabaula kasi syaklatan. Basta umayak mo anti. Saan da ko nalapdan? Nakayat kayo atulungan. Alaa. Agdakin ka dayta. Ay agtsaata pa'y ngarud sakpay amapanta. Kapag isunto lumawag basay, inton makadanon ta. Kalyon ta amin ang akamote, lignaws. Baliwan tamanan ti agmula. Mabasit mo dikit di dayta jak iti nakali Uwan anti. Agraman dagiti mula ta nga utong. Purusan tamatang. As tamatang dagiti daddo mapay anatang. Isupay nga ilako ta. Di tamot kawalan amin nga ibusan. Madataon lang no mabayag. Uwan anti. Nagina ito tinatang. Yan sigurado ang magustuhan dagiti natin ita. Kaawan pistisidyo na. Saan anay spell yan? Day, tatipod no. Sige nga rin anti. Rogantan ti agkali iti kamote. Wan, lignaw. Ay, nagmayat gantag tugtugaw dito hardin nyo, tatang. Anya hardin nyo. Hardin tayo. Unan mo kaya rigak lang met di may sa babaw ng dito'y parong. Ididay tayo, tatang. Ngamsan ita. Gapotada kayo ti amak. Nagadugahan ti masitas dito Nagpipintas dagiti sabong da. Kan nagdoduma ti maris da. Anak. Hamong ngamin. Nalagip ko dahi di inam. Naisamidi ti sabsabong. Kanayon iti nga paala kanya iti orkidya iti bakit. Adumot pati maalala ka orkidya. Nagduma ti klase da. Kasta ka di, tatang? Well, anak. Tika, kuman ti agarami iti hardin dito likodan ti farmhouse. Total kaya't bakanti mo Magustuak, tatang. Napintas. Pacheck, maragsakan na ti inam. Nagbalbaliw ka. Maragsakan diya'y nagkaisabyan.
Sayang lang. Tadyak nakita ti ina. Imusay iti impas ngay naka. Nupay kasta. Ado kami ang mangipatpatagkan ka, anak. Nang runay ta, na nagbalbaliw kan. Kaya't ko asulmitan dagiti nagbasbasolak iti pada katao. Kan kastamat kada kayo, bata. Dibnaus, agawitan. Baliwan tan tumanan ti umay dito'y umang. Tanay, naku yung mutan. Makatudtudon sakit diya. Sapay awan inalata akaputi. Unya rod, auntie. Nala, ikabiltan iti bagdag iti nakalita akamutay. Sige, auntie. Ay, isaw, agaruudan libnaus. Ay, agawaan ta. Ay, uwan, auntie. Ay, saus, imbaya kabak ng libnaus. Ay ka, agawaan ta. Dito'y tan amag na libnaus. Manglintag tan Sapno, daras ta ka makasangkot iti kalapaw. Uwan, auntie. Ay na, ay kabailam ka di day ta, sinusoon mo. Uwan, auntie. Tabao na. Ala, dito'y tangarod libnaus. Agalwad ka. Ala, surutan naklatan. Uwan, auntie. Ay, libnaus! Ay, saus! Naikaglit ni libnaus! Natalidan! Ay, libnaus! 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 Ha? Ay, napukaw na tipot na! Ay na! Naitupan samot iti bato ti ulo na! Libnaus! Libnaus! Ay na! Ay, sapay! Nagpigsa ti tudo! Ay na! Ikarigatak langan nga ubaon iti tikod ko! Ikarigatak ayawit iti kalapaw! Baita, nasukatakon ti pagan-anay na. Ay na, kasano na ituyan? Ay, Diyos ka, hindi mo ko mabaybayan ni Libnaus. Agsubli ko matipot na, Diyos ka. Punasak na imbag tibot na, tanay, nabasbasa. Ay, titual niya. Ay, ulo. Ay na, ay, Libnaus. Ay, agyamanag. Nagsubling ti buot mo. Ay na. Libnaus, anyay ti marikriknam. Anyat na sakit. Pasino ka? Ha? Hindi nakamam mo? Siyak na antim nga Ursula. Pasino ka? Ursula. Ha? Anyat kaya't asawan da ikaw eh? Apay adinak mabigbig, Libnaus. Ay, di ka agpwersa. Di ka bumangon, no di mo kabanglan. Manaminak. Mabitlaan dubliak ti ulas mo. Kan, yalaan ka iti tsaa. Tatlo mapudutan tarusok mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala, igo kumpay day ta tsaamwan. Saan ka pa'y langag sa asao? Maimbag din, na nagsartungan tito daw. Nagbayag nga imbaya kabak na. Matitibagbagig. Ala,
Inumampay to'y tsaam. Tapno, mapudutan tirusok mo. Sige, ipaigop ko kan Atoy, lipnos. Kasta. Ibusam. Kalpasan na. Aginanakan. Saan tapay laang agsarita ita? Aginanaka pay. Agkakapsot ka. Kat masapol nga aginanaka. Umay kang tamangantan. Nakaluto ako. Bumangon ka ditan. Kabaulam ka di, ti bumangon. Tulungan ka, libnos. Nagluto ak iti tinula. Pinartek kay may nga upa at tarakon ta. Linaukak iti papaya. Ala, agigop ka iti sabaw na. Di anak ko. Ayan di anak ko, ati. Ha? Anak mo? Ada anak mo? Anda anak ko. Ayan na. Apay ajak ka dua. Anak na. Ay na. Nagsublay iti lagib na. Ay kwa. Ay tinasaya at libnaws. Mga tapaywan. Masapol nga na pumigsa ka. Iti kasta. Napigsa ka ang mapanmangala iti anak mo. Mawatan anak ka day. Huwan. Huwan, ante. Ala, saan ka nagsangit? Manganta, kalpasan na. Ituloy mo ti maturag. Anay, rabiin. Aginanaka iti husto. Domingo ita, Alex. Mapanta makinisan. Ala, agpalas ka taro, Marta. Mapanta mamat makimisa. Sige, tatan. Kalpasan na, agpasyarta. Sige. Nuday tati kayo, iso ti matungpal. Ay na, anak. Among nakaragrag saka kunay. Igaputa kaslasaan asika ni Alex asigod nga mamok. Apay tatan. Kailiyo ti sigod nga, Alex. Saan, anak ko? Nubikat, ikarkararag ko asapay lakuma. Tag na nayon ti kinasimpad mo. Mabit lang nga rod, agpalasak tatan. Tamapanta makimisa. O sige nga rod, anak ko. Ang mapanak na tagpala. Atoy, libnaws. Uminom ka pa iti daytoy sigod nga inumam. Ana ipaburek aramot ti kayo. Kaipapaburek dayta. Libnaws? Ay, agsangit kamutan. Ada ka din na sakit, aparte ti bagay. Gapoy ti pan nakatulid mo iti kalmangan iti dalan. Agsaobo ka Tapno amak ti aramida. Ayak kang timatay. Ha? Kaya't kong timatay. Awan sirbi ni biyag kanya. Malagip mo ka din. Tinapalabas mo. Malagip ko. Siyak, malagip na ka din. Siyak ni Ursula. Tinangtulong kan ka ide. Kasano ang malagip mo? Kat saan mo ang malagip tinapalabas mo? Idi nagsubli ti puot mo. Anong ka de? Bayat ti panagkayok ide. At tanakitak a lalaki. Diyak na ilasay mo asino dayjay. Kaputa nakaabungot mo. Nagdardaras anang itinag iti awit na anak kasakaw iti deraas.
Di na amaw apal paliiwag. Naimbag tadinak idi nakita. Apaman nakita. Naglumul nga kadagaws. Idi intinag na tinakasakaw. Nagdardaras api manaw. Sa tumalangkyaw. Kat kalpasan nakitak nakadayon. Di nagdagos ko tibing maba iti daraas. Kitaak dya intinag na nakasakaw. Tapanagkunak katao. Hindi kinitak. Ay sus, may sa babae. Kat si kadayta, libnaws. Hindi nagtagos ka, idi atinulungan Nuan niya laditan, tinyag agas ko kin ka. Kunak idi nunatay ka. Hanggang si bibiyag ka. Damot pulusong ide. Aging ka nagsubli ti puot mo. Inay-aywanan ka. Kakaasi ka mo. Hindi mo malagay, tinagan mo. Kat gabutan na libnos ka. So pinanaganan ka itilibnos. Apay tinulungan na kailangan ti. Apay mo pinaypayan. Ano tayo? Dinay-anak la ko man anatay. Kaputawan matlaang sirbinibiyag ko. Binaybayanak la ko man. Ay, saan Noamom la ko man. No kasanot ti sakit. Amari Krishna kita. Isu sa isayaan matlaang. Anataya ko na. Ngamti ang nanayon naman ni Krishna ba ito? libnos? Wala. Kaya't ko lang kuman. Sana nagsulit isikot. Alagit ko. Ngam ditong palpiyag. Amari Krishna pisakit. Ganda tingin. Di ka unay agladingit, libnos. Inamangkit di dahito ka ipapaburat ko, aramot ti kayo. Makatulong kan ka dahitoy. Noan niya tinapasamak ni tinapalabas mo. Ibagam kumakan niya, libnos. Kaya't ko, ama-amuan. Italangay mayak dito tanong dari mama, tatay. Sana balik barok. Napatag kat nakaumay ka. No siya, kanayon ko sarsarong karan na ito'y tanan na hindi mamam. Kung galumayak idi dito'y ipagsak di labingit ko. Isang sangit ko di labingit ko. Aging gaan aklon ko ti kinapod mo. Si kay di ti linaglagip ko, anak. Nga uray awanan ni Gracia. Tanda kamot nga anak mi. Kat no pa'y saan ka idi amasit gan. Naragsak ako na makita ka. Nga uray, adayo ti ayan mo. Anak. Ingam no ita, kasta unahin aragsak ko. Kaya nagyam-yaman iti Diyos. Nga po ta makadendanakan, anak ko. Kat pa-check. Naragsak matan ni mamam. Pakawanin dak, tatay. Saan ka nga daw iti pamakawan? Anak, tinapatay naragsak tayo amin. Ken, kahunan na, ipanagbalbali mo. Daitang, naisagana kon ti kanon ni libnos. Sipud agsapang, saan pa yan ang nangan? Di na kaya't, agsamit latan. Padasak na ang lukuyin amangan, bareng man itan.
Lignos, adtoy ti kanan. Makatugang latan. Makapuntot ti rupa na. Ay, Lignos, mangan ka kumapay. Di ka nangan itay agsapa, kan itay aldaw. Anya ti orasan? Alas 3 ti malam. Ang Lignos, mabaling ka din nga istorya itan kanya, tinapalabas mo. Mabaling ka din nga ibagam, no anya ti kinasyasinom. Anya ti pudnaw anagan mo. Prisanta, ipot no anagan ko. Krisanta gayam ti pudno anagan mo. Pay kasta, awagan kalata iti Lignos. Daytam pinakairwama. So, Lignos, kunaklatan kan ka, Adda ka di asawa kan anak mo? Adda. Ngam pinatay dagiti dakas tao. Pinatay dati anak kan asawa? Saan lang ati asawa kan anak ko pinatay da? Nag-ikat. Pati ti apong ko ang bakat. Tanti katugang ababay. Pinatay ida dagiti awanan puso at tao. Anyan gayam pinapalabas mo. Sobramat gayam pinapasamak itinapalabas mo. Abay, asino tinang patay iti pamiyam? Awan sa bali. No dini Alex Liberio. Alex Liberio? Liberio? Ayaw nga Alex Liberio. Kandag iti pasurot na. Asino dagiti pasurot na? Yagnagan iti baldo. Kandor. Diyos ko! Amok dagiti ang tattao. Lignos. Saan pa yan nalawag kanyak ti kinasyasino? Ti imbagam nga Alex Liberio. Ni Senyor Pedro Liberio. Kasta? Diyos ko! Impan na, iti rest house na. Adyo ka mo? Musarino dahi dyan, ano ka? Pinamas lang. Inaramid natin kay kalan na. Saan pa ilaang anak na ka? Tugtog na, itiditing asementado. Maging ka na tumpak. Kadyak amon ti simbaro ng anak kasama. Diyos ko! Imana iti lolo na. Sobra ti kinadakas na. Inapudlo na. Nagbalay nga amok ni Alex iti rest house nga. Ijay abag. Ngayon, jak ninamnama. Ngay sugayam ti apaw ni Senyor Pedro Liberio. Jak din nagdamdamag. Iti may papan iti kinatao na. Tagpong taot. Tagayam. Isang ti apo ni Senyor Pedro. Diyos ko. Imala iti lolo na. Adimonyaw. Lignos. Ang amok ida. Uray ti kunam apasurot na. Gadoro, kanbal daw. Sipod pa'y. Pasurot na Senyor Pedro ida. At sobramot ti kinadakas da. Awan umaspeng iti kinadakas da. Ni Senyor Pedro, pagbutbut ngan iti ili ti Aguinaldo. Naro na, ija ayan da aboy na vista. Adaw, ti amok akinadakas da. Gaputa may sak, iday, akatulong day di kabsat na Senyor Juanito. Senyor Juanito. Wow, sayang,
Pati mo sayda. Nang nangagkumat ay kaanakan idi. Ti asawa. Ta may samot idi at trabahador ti Asyan Daliberto. Ah, kas na ka day? Ngam pinatay ni Alex. Kawanan si ang tao. Kat, anya ti planong ita, Libnos? Tsaka mo ate. Ay, okwa. Kinasayaat. Agindag ka pailaan ditoy. Saan ka amakmapan ija di na vista? Aman, no da makakita kan ka apasurot ni Alex. Kat, patayon da ka. Kinasayaat. Ikamang talatan iti Diyos ti amin. Libnaus. Igaputano. Kunaam alabanam ida. Amangan no ad-ad na maisagmak ka. Ti aramidom ita. Agpapigsa kakitday. Paadtang tungot lang gundaway. Asingiram ida. Iti kinadakas da. Nana Dionisya, anya ita ti aramidog. Masyanak ka na Libnaus. Nasayaat no nagsublin tilagit na. Ngam, masapol akanayon na bagbagaam. Nababaan inaistoryam anapalabas na. Delikado tiyak na. Amangan no saan da nga ingaan. Aging da amakita da talaga anatayan. Nana? Ituloy mo lang ta painuman itisigod nga ininuman na. Iti kasta, sumalun at lagta. Uwan, Nana. Ano ka di pa iti ang aramot ti kayaw. Amangan mo na ibusan. Ado pa'y Nana. Nasayaat. Ala, siya kung ti agpabakir, Ursula, na inakpay agala. Agsublikan iti kalapaw-yaw. Di mo pampanawan ni Libnaus. Tamangan no anya pa iti mapanunot na adakas. Ay, huwag Nana. Sige, inak nga rodan. Ay huwag gayam. Mangyawid ka magtang iti natang. Ado tinaapit ko iti mulak anatang. Ay mabitlaan tay supot ka. Huwag Nana. Kat, agyama na. Nagyama na. Nakasangpul takaon. Libnaus! Libnaus! Adda akon! Ha? Nay! Awan ni Libnaus. Napanananay. Nakaturog pa imot idi pinanawak. Ayan na nay. Libnaus! Nakitaon di tarwar. Amangan no adda na iti sigod ang pagtugtugawan na iti likod to'y kalapaw. Libnaus! Ayan ma! Ha? Awan ma, dito yung likodan ti kalapaw. Nagnapanan nga tan ni Libnaus. Diyos ka? Ayan na nga tan. Pinanawak pa ilang amin ni tayag sapa. Ay, sa pulag. Pamangan man yan tinaramid na. Ay. Libnaus! Sa dino dayan mo! Amangan di maut no si Malog. Kita itidalan aso Malog. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Libnaus! Mabitlaang! Urayan nag! Mabitlaang! Ay naapaw! Ay sa dino nga tati papanan na! Ang tagturong matang iti pagurayan tilugan! Libnaus! Urayan nag!
Sa dino ti papanam, libnaws. Apay asim malug ka dito pagurayan ti lugan. Mapaanak iti dipintin, ante. Dipintain? Kaya't ka ti sumarong ka ijay. Ijay ti ayan ti balay ni. Ay saan? Saan ang mabalain, libnaws? Among mata delikado ti biyag mo. Kaya't ko asarong karan ti balay ni. Siya kung ti mapan ijay dipintain. Saan asika? Ala, agsublitan ijay kalapaw. Tasyakton ti mapan ijay dipintain. Oh, adto'y ti danom, libnaws. Uminom ka pa'y. Agi amanak, ante. Libnaws. Saan kumamot anatangkan ti ulom, ah? Saan arumbang agbiyahi kang agmaymaysa? Saan arumbang makita da kadag iti pasurot ni Alex? Kaputa, sigurado nga uluyan da kan. Mawatan kamutkit di ang pang nga asim. Tagtong pal ka kuma iti bagak, tapagsaya atam. Ante, iswasaan ka kuman apumampanaw dito'y kalapaw. Bayam, asyaklat ng timapan ijay dipintain. Sa pulak ti balayaw. Katnoan nyaman ti masagak ko adamag. Ikarik nga ibagakkan ka. Senyorito Alex, kaya't mo timangan iti naloma papaya? Ne, nagdadakkel mo't dagita papaya nga inalam dita basket, Chayong? Wow, senyorito. Inmay inyag nila kay Domeng. Nasamit ka no nga men. Isua kayat namot amaramanam. Ay kahit agyaman na ka. Awin gayam. Saan la papaya ti adda dita kusina? Adda pa'y naloma mangga. Saba, kanda doma pa'y. Inyag amin dagiti trabahador, senyorito. Ne, nagsimpad damatin. Takanayan dak mo maikan iti prutas. Wan, senyorito. Ipatpatagda ka dagiti trabahador. Isua ka na yun da amang iti prutas sa kanam. Pati kayat da, kanayon ka kano ana sa lunat. Agyaman ak no kasta. Sige nga, senyorito. Mabiit laang tamangukisak iti kaninyaw. Ay no, nabanog ka. Nagnag na. Ay una yan. Ay, awan mo't gayam ti. Babbalay dito dipintain. Ay, kasla nagbayag mat. Nga awan babbalay dito ay. Karuutan mo't tanti aglawlaw. Ay, itay pa lang na magmagnak dito ay. Awan makita ka tao. Apay nga ay. Nagpanawan matang daytoy alugar. Ay. Libnaws. Ada akon. Ay na. Nabanogak. Auntie. Napanak ijay dipintain. Angam karuruutan mo tan ijay. Ay, awan na pulusan ti babbalay. Uray tay balay ti gayem ko ijay. Awan mo tan. Talaga ang nagpanawanan day dya alugar. Anya? Apay? Diyak amo ha. Awan ti mabalin ko apagdamagan ijay. Taawan apulos ti tao anakita. Anya? Mapana kaya katalakap. Inak tumulong iti trabaho ijay. Marigatanan ni Senyora Lorna ang mangimaton iti kataltalunan. Sige tatan, adda kada kayo. Sana bale, takabalak mo ti bagi. Wala na. At ni Chayong mangyawat iti kasapula. Saanen? Kabalak ti anyaman nga ramidag. Makapanak mo ti kusina no mabisina. Sigurado ka? Wen tatan. O sige, mapan kayo latay di kataltalunan. Kat tumulong kayo. O sige nga ron, Paro. Patawan kan dito'y sa lebo.
Da kayo atalo agwardya. Kaya't ko tumulong kayo matiji kataltalunan. Gapot awan ang tinaskan na bantayan nyo dito yung farmhouse. Senyorito. Awan mater aramidan nyo dito saan ka di? Iso apangasyo. Ingkay tumulong iji kataltalunan. Ibagayo ka da lola, asak tinang ibaon ka na kayo. O, senyorito. Senyorito. Agyaman na. Oh, mangantan, Libnos. Inyo nagkonti ka nang tadi di pagturturugan ta. Tamo, kadi mo kaya tirumwar. Sige. Mangan kayo lata. Anya, saan ka man ang amangan? Mangan kayo lata. Bayan lata. Apay ngay, ipangaasim atamangan ka. Apay, di ka mabisain. Katuan apanangan adi ka nangan. Ala, mangan takit din. Kalpasan na, maturog kan tumutan. Saan amahan? Mangan kayo lata. Diyak kaya timangan. Bayan dakon. Amatay. Anya, ay saan ama balain? Hindi ka kumaagsaw itikas ta, Libnos. Tagipat gam tibiyag mo. Di mo dadaulan. Saan mo asayangon tibiyag mo? Kas itinakurakon ka. Masapol nga agbyag ka. Tadi mo lang mo. Adtang tugon daway. Ama singir mo dagiti nakabasol kan ka. Ngam si kamot lang tinagko na. Anaringat ang kalabanan teleberino. Auntie. Juan, kudno na ita. Narigat ita akalabanan. Gaputa talaga nga awan ti asino man ang makaabak kadakwada. Saan namat maturog ti Diyos? Awan ti imposible kang kuana. No iso ti agtignay. Saan ko maamapukaw ti panagtalot mo iti Diyos? Iti likodan tinapalabas mo, Libnos. Kanayon kit di nga agkararag ka kang kuana. Ikamang mo tiliday amarikrik nam ita. Wen, kasta ti aramidam. Amo ti Diyos no anya tinapalabas mo. Iso kumamang ka kang kuana. Tapno tulungan na ka amang lipat itinapalabas. Kat baliwam ti mangruge. Ikararag mo kitday. At iliday amapaspasaram ita. Sukatan na kuma itiragsa. Ay na! Ay! Makabanaw! Tumay dito'y ayan niyaw! Nagnataw! Ay! Agyaman kami tanakaumay kayo. Nana Junisha. Ay! Inyag ko dahil talo asapad asaba. Nasamay dahil asaba. Jakmat lamakan amin. Iso nalagip kayaw. Kan pambarak di mang sarungkar kin lilibnaus. Adda iti kalapaw, nana. Di na kaya tirumwar. Sangsangit latan ti aramidan na. Ay, kaasi mo. Da kayo man kit di ti makisarita kan kuana, nana. Ay wunyo. Nasayaat mo't adda kayo. Adda katulungak amang bagbaga kan kuana. Sige, agi na akbiyay. Takasaritak to nilibnaus. Sige, nana. Akan, mabitlaan tayalaan kayo iti inuman nyo adanong. Tanay, nabanog kayo asimang at dito ayan may. Huwag balasang kau. Saan arumbang agsangsangit kalatan akas ka? Saan narumbang adadaulam ti salun at mo? Di mo baybayan ti bakain. Naglagi pang asaan amat maturog ti Diyos. Kat isunto ti mang singir kadagiti dakas at at tao.
Italag mo amin iti Diyos. Balasan. Kat saan mo abay-bayan, di ba, guys? Ala, gusto na itan basa. Gusto ko maan. Kat baliwam ti mangruge. Di rumba ngagnanayon, ngagsangsangit kalatan. Ay na, lain baglakit din. Taado tinagango asang ti kayo. Iso, tipinid-pirot ko apagtunguta, lignaws. Hoy, lignaws. Nakamot talang kamutlatan dita. Anya manan ti pampanunutam. Alang araw. Agtugtugaw kalatan dita. Sige, kainak na rin agluto. Amangan no mabisin kan. Libnaws, umay kan taing tamanganan. Itay pa'y anak katugaw ka dito sirok to idakkel akayaw. Anya ka dito pampanunutam. Ala, oh my God, taing tamanganan. Nakaluto akon. Saan ang amangan, auntie? Ay saan amabalin Oh my kakit din. Amangan no agsakit ka no kastalaang. Takalpasan ti pandangan ta. Inakaglaba ija karayan. Ilabak dagiti namurungan ta. Ala, oh my God. Intakit di manang. Labanan naglaban niya ang Ursula. Sabagay. Pwede natin bagbagata kanina na Tunisia. Saan arumbang adadaulag ti bakit? Kat ikamang ko amin amarikrit na pasaam kanliday. Iti Diyos. Diyos ko. Tulungan na. Amang lipat, iti napalabas. Katulungan na, amang rugi. Katsikan ti makamu ka nagiti kriminal. Nagiti dakas at at tao. Sikan ti mangdusa katangkota. Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Tulungan na ako. Apay nga da ka, Chayang? Pinalubusan na ni Senyorito Alex, iti nagpakada Takayat ko tagpaluto kan kay iti ginataan niya, aba? Ha? Naimimas nga min tiluto, Marcel. Kaya't ko ti aglutaw, ng nagatal tilutaw. Day talaga yan. Mala, tulungan nak nga raw, tapno mabibig. Wano saan? Umay ka ni J farmhouse. Ta ijay tang aglutaw. Tapno at kadwa ni Senyorito Alex. Pinanawak ngamin nagmaymay sa. Sa bagay, saanan nga gawid ni Senyora Luna? Tamangan ka nung ijay kataltalunan. Ibalbalunan nga may ni Manang Rita. Sige. Umay ka nga roda ni di farmhouse. Tapno makaluto tan. Katinton makaluto ta. Mapan mo matlaparaman ang da Senyora Lorna, ijay talon. Sige nga raw. Auntie Ursula, naglintak iti kamuti kan sa ba? Amok amabisin ka anaga po iti karayan. Anaglaba iti moranta. Umay kan tagmerinda ka. Adamoten inlutok at siya Ha? Amak anabanog kayo. Kan mabisin kayo. Isungag merinda kayo. Libnaws? Wan, auntie. Nag-aamiri sa kwan. Katkayat ko ti mga barwan.
Ay, uwan libnaws. Ay, kastaa. Mangan ka. Ay, libnaws. Kayat ko amaamuan ti si bubukal na napasamak. Wano, ti kabibiyag mo. Mabalin ka di nga isalaysay mo ita kanya? Adda ka di mabalin nyo iti biyag? Nakurapay kami laang, auntie. Ti apong ko abakat tinadakala. Taagpadan api musay tinaganak ko. Ti apong ko abakat. Kat may sa trabahador iti Hacienda Liberio. Nabayagan ang nagpapaay iti Hacienda. Ubing pay iti. Ay, kasta ka day. Anya tinagan ti apong mo? Amangan mo am-amaw? Victoria, auntie. Victoria? Aguray ka? Adda amok iday nga agnagan iti Victoria. Adayo, ti balay na. Iti bangir, ti bantay, iti daya. Uwan, iso. No kasta? Apo ko na ka ni bakit Victoria? Uwan, auntie. Ay, kat ti asawam ngay. Anya tinagan na. Nakunam amay samot laang at trabahador iti Hacienda. Ibagam tinagan na. Amangan no am-amaw. Jovilarde. Ha? Jovilarde? Jovilarde tinagan ti asawam? Uwan, auntie. Ay, anya ti apelido na? Jovilarde Bautista tinagan ti asawak, auntie. Ay? Jakgayam am-am mo, libnaws. Jovilarde. Adda malagip ko akas ta anagan. Ti anak day di Olivia Liberio. Jovilarde mo, tinagan na. Ang sayang. Tadya kung nakikita day dyan nga obeng. Ta inagaw ididaduro kan baldo. Anya tinapasama? Kaya't ko idi nga ispalon day dyan nga obeng. Gapo ta delikado ti biyag na. Gapo ta dakkel ti atap mi iti day di tatalways. Nga iso tinagpapatay kada Senyor Juanito. Anya? Kasla nang nangagkunday ta abanag kada Jovilarde. Kanapong Victoria. Wan, pudno. Dakkel ti atap mi iday. Ani Senyor Pedro tinangtambang kada Senyor Juanito. Katika kaiso na anak da iti pamilya. Inagaw da kanyak. Nga iso ti maladaga. Nga anak day di Senyorita Olivia. Inagaw da kanyak. Kalpasan na. Kinabildak. Kat pinapanaw dak iti Buenavista. Gapong iti butang ko. Pimanawak Angam nagsubli tapno amwag ti maipapan iti maladaga. Angam awanan ijay. Kuna ni Senyora Lorna impampun da kano ijay syudad. Dayta tinao di adamag ko. Maaging ga ita manon atawan tinaglabas. Awan pa'y damag ko iti dayjay nga ubeng. Anyan nga ulpit da. Angam nasaya at mutkit di tayo tangay naramid da. Tapno saan nga agbanag ka nakakaasi iti danada. Pa-imposible nga ipatag da ti ubeng. Awan nga minti sa bali anapatag kadakwada. No di ni Alex nga apuda. Ni Alex anagbanag kadakas a tao. Na-impluensyaan iti lolo na ani Senyor Pedro. Ang amom libnaws. Aging ga ita. Ikarkararag ko pa'y laang. Asapay la kumata na sayat a tao tinagbalinan ni Jovilarde. Nga anak day di Olivia. Katsapay la kuma. Tagkita kaming tumatlaang. Kat ibagak kan kwa na ti kinapudno. Ngamin. Iso. Ti kakaiso na nga agtawid iti Hacienda ni Senyor Juanito. Agraman ti amin asa ni Juana. Sapay kumatag kita kayo pa'y, auntie. Wan,
Idaw-dawat kumot dayta, libnos. Ala, ituloy tantag merienda. Nagbaawon ti tsa nga insaganam. O nanti, o sige, agmeriendatan. Katkalpasan nga, agluto akon iti para manam. Amok namin ang nabambannog kayo. Ala, adtakin ka dayta. Maragsa ka na. Tamangan kamot tang. O nanti, pudno ti kunayo. Saan arumbang adadaulat ti bagi? Mangrukiak man nan. Lipatag ti napalabas. Kat sangwag ti masakbayan. Nasaya at launay, libnaw. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bilade, adda tayo manen dito ipagbukbukwalan iti daga. Hindi da pa lang amin, di pa bulldozer. Tapno agsimpa da ito yadiso. Kat nalaklaka, mula ang itinatang. Kaya iti trabaho tayo dito. Ay, makabannog ka talaga. Makauma dito eh. Nangro na. Tadadagiti kayat na timagisikat iti biyag ta. Basta agsipot ka lang. Siputan dagiti sa balit ipanggit na. Ti sumungad. Ti lalaki amang busbusor kan ka. Bayam lang. Oy! Apay ako kusilapan na ka. Siya ka diti ko naman kuskusilap kan ka. Saan ka man takos kusilapan ka? Naglawag ako kusilapan na. Kakadwa! Ikag itian-an na yan na dahito yata. Mabit lang! Di ka kumamat agkasta-kapsat. Awan ti ura asino mang kalaban kan ka dito eh. Ha? Talaga? Kaputa kabutang dag dito eh. Ketap no at-da kabutang dag iti kakadwa. Dahito'y pay. Ha? Lumaban ka! Takurot ka man! Pues, ipaikot isap-sap ulap. Saan mo ito makaguray? Labanan! Dahito'y paya! Jubilante! Umayan dagiti pulis! Umaykan! Di mon gamden ti agaramit iti madi. Tapsa! Saan na alay tati sa grapag? Jubilante! Biliba ka talaga iti kinalaing mo ako mugtara. Nalaing ka iti pan nakilaban ah. Inabak mo dyan taga sa bali a selda. Saan ang makakutin iti panangkugtar mo kenkwa na iti nabidwa? Jakayat nga ramidin ti kasjay. Hanggang tapno agsardengan. Pinaraman tapno agnakam. Kas iti pan nakapangulo tayo dito selda. Nakauy-uyo nga singab. Naglastog pay. Nga may di kinarit na kay tilaban. Kat tinutupam. Naba. Sipo di din. Mayatan ti pan nakilangan nakadataya. Adamat nagsayatan na ti panang tutup ko kenkwa na. Di mang kurkurso na adakan ka taga sa balya selda. Ang mga no adata ka sa plano na. Masapula si putak amin nagaraw na. Ang mga no kinuntak na dagiti pada abalod. Kat dangranda ka. Mas kinakanayon na nakasagana tayo. Ang mga no uray na kayo kasilda. Kat iraman damit. Awa na. Mas kinagsipot kayo. Ang mga no mairaman kayo. Itay pinagumurok dagiti kakadwak. Yung sanak pa ilaga makaturog. Pampanunutak ni Alex. Nabayaga ko hindi munti. Yung jaklat tamay katigurak kan ko na. Tunggal malagip ko. Tas lakayat ko apatayan. Kinunak nga umdasan ti pan nakaputid ti saka na. Ti katukad ti baso na. Ngam. Umapapoy ti barokong ko itigurak kan ko na. Hoy! Makitam dagiti kakadwak si Kalastog. Kanibo sa alamitan. Pangasim kapsat. Jakayat ti gulo. Sardengan na kuman. Takrot kamot gayam.
Sini ka atwa! Pagtitinulungan tayo! Mabit lang. Jack kayat ti gulo. Sardangan dak kuman. Jubilate, inakayaban lagi di pulis. Pangasya. Jack kayat ti gulo. Hoy! Anya dito. Anya ti mapaspasamak dito yan. Pa! Subli kayo ni ti trabaho yo. Oh, sir! Jubilate, isang katalyaw na ka di kalaban mo. Talaga gayam asan amamin gaday tatawa. Si puta ma, ang mga nulibatan na ka. Ha? Umasidag manin dito'y ayan ta. Kalsat. Saan ka din nga inanawa na kanda kiti pulis? Apay manin nga masidag ka dito enmi. Hoy! Saan ka nga sigurado, lastog? Gaputa sana pa'y may satyal daw. No kaya't mo tibiyag ang nariribo. Di na kiramraman. Hala, pumanaw kan dito eh. Agsubli kan iti destino yo. Tanakarit ka talaga. Kagaya mamingka. Hoy! Kahit mo ka di pa iti makugtaran. Amangan no nasaksakit pa iti sumaruno akugtarnakan ka. Iso pumanaw kan dito eh. Kat di mon gamtan ti kumarit. Gaputa maabak ka lang. Nangagmuti ko na na. Saan may akayat tiriribo? Ngam no pilitan na ka. Amangan mo day tabiyag mo ti makukaw. Maawata. Kailangan naman na napitas dati binarda ka. Hey! Wow, libnos! Ay napintas! Saan ang nagbalew ti panagburdam? Nasaya at narod no kas ka. Iti kas ka, magatang lagta. Sayang man, sana magatang. Magatang dayta! Nagpintas tupay! Hey! Kay-kayat dagiti babbalasang dagiti burburdam apan nga. Auntie? Iso kapintas ang lata ti agburdawang. Ay, makabandaw ka talaga si Sumangat dito. Ayan yaw. Ay, nagagayo nga ba yun? Ayan ti kalapaw yaw. Naiput-putaw. Ay na. Reklamo ka, reklamo. Mabanog ka nga umay ditoy. Hanggang kay-kayat mong mutlat ka ti umay ditoy. Ay, wanda. Awan nga ba yung jarabita kita nga daw. Akin, aginana ako ma. Iso nga imayak. Umayak makiis-istorya kada kaya. Ayun gayam. Adain sangpot ko alamos. Ginatang ko. Kiniansong nga gisur-sur-sur itilamas. Ay nanana. Naggastos kayo pa'y naang. Sana bali Ala, ilutaw ta dito yak matinamangan Ursula. Ako, siya kung timang iluto iti lamas, nana. Muto yan, tayo nakiluto. Adaw ibasang. Sige nga, Rod. Umunagak pa dita kalapaw, tayo nakagluto. Sige, lignos. Kumusta nilib na Ursula? Dingag iti balakad takon ko nana. Ikarigatan na alipatan tinapalabas. Kat sanggun na kano ti masakbayan. Nasayat nga raw no kasta. Basta kanayon mulat ta apalagi paan. Katunggal agliday. Ay aywam nakaasim. Una na. Talaga akas tati ar-aramida. Awan ka day ti panggap na apumanaw dito'y punggaw. Awan mo tinaibagbagana. Sapay ko maa. Tadi na mapanunot dahi ta. Wala. Talasay-saya at matlaang. No dito'y latan ti pagnaldan na. Nataltal ka dito. Ay wala na. Hudno dahi ta. Sana balay. Tumulong akmaut amang bagbagakan ko na. Palagi pakmaut Ursula. Ada ka man dito Hardin, Alex. Anya ka diti pampanunutan. Ada ka di parikot mo, anak. Pampanunutak ni Jubilarde. Manon atawon tinaglabas, sipod na ibalod.
Tatang. Anya nga tanong sarong karak ije munti. Ha? Saan nga taadakas no sarong karak? Saan baro? Sige. Sarong karam. Kuyugin ka. Kaano di kaya't mo nga isa sarong karkan ko na? Inton bigat mo't laing, tatang. Sige. Isaganak nga rudan dagiti kawas tama ko ni Jai. Alex, sigurado ka kadi, iti day ta plano. Wan lola. Kaya't ko asarong karan ni Jubilarde. O sige, sarong karam. Oh, Jack mo. Inuan yan to, ti pagtungpalan ti isa sarong karmo, Alex. Abangan no aging kaita, kat kagurugura na ka. Ah, Kat amangan pa'y no anya ti aramidan na ka. No pa'y kasta, padasem asarong karan. wan lola. Inton bigat mo't laing. Agpasyudad kami kini tatang. Ay na, kumusta nga tamad tan ni Jubilarde, senyora? Nabayagan at impaw, ti pan nakabalod na. Adun atawag, ti napalabas. Kasano nga tamad tan ti biyag na iti pagbaludan? Nasa isaya aten ti kaadta na iti pagbaludan. Tapno agin na dayuda kanya Alex. Pagayatak ti adayo ni Jubilarde. Ha? Ano nga ti kayat yu asawang, senyora? Binayak nga ipanda iti adayo ni Jubilarde. Tapno saan da amasta agkita kanya Alex. Tapno maliklikan ti panagpin na taida. Katno pa'y nagbalbaliwan ni Alex. Agda nagaklata iti ipapanda iti syudad ti Manila. Tapno sarong karanda ni Jubilarde. Senyora? Sapay kuma, tawan tinakas ama pasamak. Sapay kuma. Alex, nakalugan tan ikipas ka agturo ni Manila. Sigurado ka kaditi na ito nga hamidan. Tatang. Sa bagay, padasan talaga nga sa lukaran. Kaya't kumata, kumustahan ti kasasad na. Tatang. Paraan tibos, tatang. Ano kinunam? Para tibus? Wan, tatang. Paraan tibos. Bumabatan. Anya ti kaya't mo asawa? Paraan tibos. Saan tan nagtuloy? Alan, paraamon. Wan. Para, kapsat driver! Isarding mo kumatibos! Dumsag kami! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tasano nga rudan na lang. Agsublito ni Jay Aguinaldo. Itay tapay lang dito'y igit ti kalsada. Hindi ka matan matimtima. Sige. Agsublitan ijay lugar tayo, tata. Ala, no day tate ko naman ha. Jak sagayam ka ba alang ti agparang kini Jubilarde, tata? Anya? Uwe. Jak kabalan. Iso nga agawin na. Ha? Jeff, pinagsardang iti batong to'y farmhouse? Ha? Ita mga sudera, o kang senyorita? Apa yan? Nagsublida? Sakta kita? Nay,
Sutiro, Senyorito Alex. Nakadanon kayo ka din iti syudad kat nagsubli kayo na dagos. Saan, Chayo? Saan kami na nagtuloy? Payat konti agin na. Mga isagana kay ti merienda, Chayo. Yung nagmunto iti silad ni Alex. Owan, Mang Sutiro. Anak, iday pa di ka matimtim. Ibusin mo na Diyos mo. Tata, At niya katitipang panunutan. nalabit. Tumukno sa dilangit tiguran ni Jubilar ti kanya. Ket jak mababalaw. Nasingpul tao ni Jubilar. Kat patya. Paragsakan lumamuan na nagbarbaliw ka. No natawan na palapas. Saan siguro ang mamati iti panagbalbaliw? Saan man na mamati. At pinapatay. Nagbalbaliw ka. Amo manak. Rado ti mas tao iti kalat a panagbaliw. Yan. Saan aday tatinaskan? Diket ipanagpakitam panagbaliw ka. Kat ipanagnet mo dayta. Wan tatang. Nagbalbaliw akon. Kaya't ko ti agaramid iti nasayaan. Tapno masulnitak dagiti adu abas basol ko. Nagbalbaliw ka, anak. Apay nga'y, adi mo kabailan at pakita ka ni Jubilarte. Jak kabalan tatang. Well, no ita. Mabainak nagpakita kan kuana. Gaputa ado ti basol ko kan kuana. Malagit ko iban. No saan ida pinakahitakas ang tao. Pagdadal na kami kumaita. Kat saan ako mamat ngagladladin ito kastoy. Kasano malipatan kayo? Kasano malipatan? Di kinatakas na ito nga Alex. Takas na ito nga tao. Rumbangkan ko na kat matus. Libnaus! Agsang-sangit ka? Di. Libnaus? Malagit ko ti pamilya, Auntie. Iniwag ka na ko. Wan. Maawatan ka. Ala, isangit mo lata. Isangit mo lata. Libnaus. Auntie. Kaasi ka mat. Mas asyanak at talaga ka. Libnaus. Naimbag nga orasyon, senyora. Apay nga adda ka, Sotero? Kunakman, no nagpasyudad kayo ka ni Alex. Saan kami na nagtuloy, senyora? Adda kami ni Tidalan, hindi pinasardan ni Alex Tibus na nagluganan ni. Di nang kaya't nagtuloy kami pa. Apay, Saan na nakasagana as sumango ken ni Jubilarte. Di na kano kabailan, pakita ken ko na. sa bagay, nasaya at mat, Sotero. Gaputa oray adun atawan tinapalabas, sipod na ibalod ni Jubilarde. Agam akaklata iti posible ang mapasama no agkita da.
Iso akinay kayat ko nga ijay munti ti ayan ni Jovelarde. Tapno agin nadayuda ka ni Alex. Inaramid ko ti pamuspusan. Tapno maipan ijay adagos ni Jovelarde. Senyora. Wan, Sotero. Gapo taagamakak. Nga amangan nagpinatay da ka ni Alex. Amangan no saan amaming ka ni Alex. Ngabno ita, tanagbalbaliwan ni Alex. Mabalin mo't asarongkaran na kuman ni Jovelarde. Ngam addalata amak ko. Awan man niya tatita ka sa mapasamak, senyora. Di tayo maibaga. Isu ano saan pa'y nakasagana ni Alex, iti panagkita na kan ni Jovelarde. Bayan tapay laan. Jovelarde, saan mo tala malmalpasan dito? Bukbukwalan tayo. Anyamatan. Kaano pa yung malpas dito nga? Naglawa. Alam, ikaw patingga. Aging gadi tayo malpas. Dito pa'y makarami din iti handicraft tayo. Takasan o. Adda tayo lata dito nga. Gab-gab yan mo. Itin pula kabi nasangwan tayo dito. Una nga nabambanog tayo ton. Alam, saan ka nagreklamo? Sige, ituloy ng tagbukan. Kitkitaan natin tayo pulis nga agbambantay ka na tayo dito. Sige. Makawa mamatikas tayo. Makaruwat ako man dito eh. Sige, Kidin. Agbukwaltan. Andi Ursula, kaya't ko ang mapantay dyan Aguinaldo. Apay? Among mata delikado ti ipapan mo ijay. Kaya't ko ang sarungkaran di kanan di pamilya. Ha? Wan anti. Manon atawan ti napalabas. Ngamjak pa'y nasarungkaran ti kanan da. Iso ako yung kanak ko ma. Sige no day tati ko nam. Agyamanakan ti. Sige, ibagam nga road. No kaano ti kayat mo apa nagbiyahe ta. Takuyugan ka. Adto'y manang Rita, agmerienda tapay. Agyamanak, Mercy. Kumusta ang senyora? Ay na, adda iti silid na, manang. Madikirikrik na na. Ay, kanayon nga rod akas ta. Ludad duma, madlaw ko akas ladarikrik na na. Yung intong damagag, una namat nga awan. Talo ngamin nga alta, wadyak nakita, iti kataltalong. Amangan ko na, kung adaman ang sakit na. Un nga raw, kasanumot nga may, dandani awan inanana. Jakman amo, no apay akas taitan ni senyora. No kaano abo makutag, isopay ti pa nagtrabaho na iti hosta. No may ijay talon, kaya't nati tumulong iti trabaho. Nauray saan amay parbel. Kayat na kano ti adar aramiden na. Ngam ti agtaktak derlatan amang boy-boya kada kami. Uray dito yung mansyaw. Tultulungan nak iti trabaho. Nga uray laplap da. Kat, kumusta nga ro dari senyora? Aging ina na, manang. Kaya't ko kumakasarita. Ngam, kaya't amasinga ti panaginanana. Ay ibagak tulangan ni may ka. Wala. Le, sa anak na ro din ang makapagbayag, Mercy. Sige. Angam, agmerienda tapay amanang. Sakbay apo manaw ka. Agdiritso ta ka di iti sementeryo. Apa man na makadanon ta iti sentro ti Aguinaldo. Wan, auntie. Sige, no day tati ko nam. Sa bagay, saan na kamot na basta mailasin ta kiti pasurot ni Alex. No, bilang ta makita da ka. Gaputa binaliwan ti langam. Kan may sa, nabayagan day di apanawang. Isosanda kamot siguro na malasin. Aton atawan tinapalabas. Wan, auntie.
Kat kalpasan ti panagkaputay jay sementeryo. Intan to aggatang iti masapsapul ta. Sumapala kita dyan po sa sarong karak manan tinanantay. Ang mga kaya ismo. Wen tatan, umayak met. Ni Mark lang ti aggrab iti kotse. O sige, masaya at matubay ka. No saan la dito yung farmhouse niya yan. Kalpasan ti panaggapo tayo di Campo Santo. Kaya't ko ti dumagas di simbaan. Takasaritak ni Padre. Kanya ti bagam kinipadre. Kaya't ko manan ti agi donar iti kwarta. Para iti sumaruno a proyekto ti simbaan dito Aguinaldo. Nagagaya masaan mo ang malikpatan tayo tapanaga. Saan ko amalipatan tatang? Kabayatan nga da kinabak nang tayo. Tumulong aklat ta. Parang sakanak parang idaytana. Alam, sagana ka. Pantay di ka musa. Dayta, natalusan tan dagiti tanam. Naikatan dagiti root anak pupuskod. Auntie, Oh, amangan magsangit ka manan manatigita na. Ikaputajak amo no sa dino tinakaita naman ti asawa. Ha? Pinatay na ti asawa. Kat di na imbaga kanyak no sa dino tinangita naman da. Ay, na yan. Sobra, ikinaulpit tayo dyan na Alex Liberio. Ala, saan ka nagsangit? Mabit lang tapas gedak dagiti kandila. Kan iparabaw kon dagiti sabong. Ay, pangaasim ribnos. Saan ka nagsangit? Ala, kalpasan ti panang pasged ko kadagiti kandila. Agdanggay tangag kararag ka ni Apo Diyos. Ikamang taken kwa na. Ano sa dino man tinangitan lumanda iti bangkay ti asawam. Sapay ko tamasarakan ta. Ala, tapas gedakon dagiti kandila. Alpasan na, agkararag ta. Nagtal na dito Campo Santo tatan. Dagiti lang uni dagiti tumatayap nga adda ka dagiti sang sangati kayo ti mangmanghek. Well, anak. Amom, hanggang pailiwak kaya di mamam. Mahayak, ayan tinanim. At dapat nagiging daway at tuyang. Anya? Saan kayo mabutan? Ket Campo Santo dito eh? Apay ko naman kaya na. Awam yung pagkakapot nga. Sa bagay. Kaya mo, dito'y tala makulong palabi. Anya? Inaklahan, Alex. Amukong lang nga saan mo kaya saan ka na iwam. Ni, apay kit dinasan. No kaya tyo, di maturog tayo dito inton rabi. Uy na nga saan tayo nga ita. Tatan. Anya nga tatirik na ti adda inana. Sayang. Pulos ajak na din na antina. Gaputa na sa pamat ating musay. Anak, Nalabi. No si bibiyag pa nga ni mama. Naragsak tayo kumaita niya. puno na itangay pagam, Alex. Ngam, tanya nga ron. Saan tayo mo nakukuha ti biyak tayo? Di tayo mo ti pagpatinggan ti angas tayo. O anya, humanaw tan dito'y sementeryo. On, auntie, agpasentrutan. Tagatang ta iti kasapulan ta. Kan amang nga mamalaman taunay. Kat di ta masambot ti mao di alugan nga agpapunggo. Ala nga rod, mapantan.
Nanang Magdalena, Apong Victoria, Junior, anak, agpakada kamin. Agsubli kamin tumanan iti sa bali agon daway. Inda nanti. Ay siya kung timang bitbit iti bag. Pagikkantan to iti gatangon ta kasapulan ta. Nala, intang arudang. Kailangan lang ti kotse. Tasan mo't asimentaro ti kalsada dito, senyorito. Bato pa eh. Sige lang, Mark. Saan tayo umat ngagdardaras? Ni, at dababaya magmagna. Wad nga. Napan ba siguro si narongkaran ti tanang tingin na tayo da? Mark, isardang mo iti batog da. Oo, senyorito. Alada ka. Sige, tatang. Ayaban niyo ida taglugan da. Kasi damot na magmagna. Uwan anak. Kakabsat! Umay kayo agluganan. Kasi kayo matamagmag na. Ana, makilugan kayon. Imalaw da. Saan kami adake sa tao? Umay kayon, kabsat. Imalay damatan, senyorito. Apay ngay. Asino dagi jay? Alam, Mark. Pintayon. Pagandara mo to'y kotse. Nagbuteng da siguro. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dito'y tapay laang. Libnaws. Aglingad ta dito'y dakkel bato. Andi, amamuyo ka di dagiti nakalugan. Apay, awan ka day tinairupam kadakwada. Awan anti. Tadyak unay ida tinanyaw. Kat mo ni Alex Liberiao dyan may isa. Anya, ni Alex Liberio. Wan, namingmingak ti rupa na. At dahil kisangaw. Iso nga guyod ka na dagos. Apa man na nabigbig ka. Kamangan nga numalasing na ka. Ante. Napanda siguro. Ang agpalabas ta pa iti sumagmamanong nga oras ditoy. Sakbay ako manaw ta. Kang saan tan nga aggatang pa iti masapsapol ta. Agdiretsutan nga agawin. Kumusta ni Senyora Lorna? Mayaten apirik nana. Isong addaman ang hindi kataltalunan. Makiburas ka no, itilubyas. Kasta? Kunak nga rot sumurot akma. Ngam dito yak kanulatan, tagluto ak itipan ko amirindada. Apag iso nga rot ikadak tulungan ka ngagluto. Ngameng, awan aramidot ita, iti farmhouse. Sige nga raw. Tulungan na kong ngagluto. Tapno maipan ko amasapa iti talaw. Sige nga Rod. Irugitan tagluto iti merienda. Wang, adda tay inigad ko akamuting kahaw. Implaan tan, istim talangan. Adamot tan dagiti rumbang ama ilao. Tay talamang ilutaw. Kasaritak lang ni Padre, tatang. Sige. Kuyugan ka na. Bye. Urahin na kami dito eh. Ada siguro ni Padre kita simpan. Ada. Ito'y tapailaang salas, Chayang. Ang urayan tay tilutlutwon ta. Wan May na. Nukit kita at dagita aladawan nga da iti ditay. Kasladada si bibiyag. Wan. Nagbintas di tagnagan iti Olivia. Anya? Wan
Dagita, tipudno nga aking kuko iti daytoy aman siyang. Ay, sayang. Nagmayat ko ma, no si bibiyag da pailaang. Numat-mat-matak di taladawan ti asawa, day di senyorita Olivia. Malagip ka ni Jovilar day. Ha? Kita man ti ropa day taladawan. Kaing-ingas na ni Jovilar day. Di ka man. Mat! Mat-matam anay baga. Ako uray ka. Adda malagip ka. Anya di malagip mo? Ni Jubilarday. Kanayon na idi aming mingan dagita aladawan. Akas la kasarsarita na ida iti panunod na. Nagbayag na aming mingan dagita aladawan. Kasta? Am mo ka din ni Jubilar di ida? Saan mag? Unaw! Amangan maut no kabsat ni Jubilar day ti asawa day di Olivia. Am-amaut ni Manong Litaw. Awan ti kabsat na. Kakaiso na nga anak day di tatang kananang na. Amangan no kasinsin na? Wano kaanakan na? Awan mo't kabagyan na dito. Tadayo alugar tinagapon da. Kasta ka day? Oh, kita am-aw? Karaprupa ni Jubilar day. Naway ka kiti. Inta kita ang tingistim ta. Amangan no nalutaw. Ay, nasaan pa'y? Sa nga pulo pa'y ang minutaw. Sakbay ang maluto day jay. Marcel. Kumusta nga ta ni Jubilar day? Si bibiyag pa'y nga ta? Diyak mo Sapay ko ma. Ay na. Nagsingpot at tao day jay. No apay anak kaaramid iti dakas. Gapumot lang nga, iti kinadakos ti pada tao. Uy nga rod Makarawar pa nga ta, iti pagbaludan. Ay, jak amaw. Sapay ko tas ibibiyag pa'y. Sapay ko Sagay, mapanta dita unig ti simbaan, lignaws. Hintag kararag. Ditan, abos-busan ta ti oras ta nga aguray iti sumangpot abos. Apagluganan ta. Sige, auntie. Sa bagay, mabayag pa ingat. May sapay nga oras ti palabsan. Sakbay ang makasangpot dito sentro, tilugan. Sumrak na lang dito simbaan. Sige, oh my God, tayo tagtugaw. Uray iti akin dilatan apagtugawan, ti pagtugawan ta. Yan. Nakasarita mo ni Padre. Wen tatang, pagyamanan na kanu adakkel, no mangipayak iti tulong. Kasapulan kanu ngamin nga damay patakder nga oray basit lang nga pagyanan dagiti ubing. No kasta nga gadal da iti Domingo. Kasta? Ngam, kunak nga oray may salangan na building. Kat datayon ti mangidonar. Ano? Ay, awan ti patagti kwarta ita kanya, tatang. Ala, masaya at launay no kasta ti kapanunin. Makaammo kang harap, Alex. Ala, agawit ang haludan. Yan sakbay na. Umunod tapay di ka simbahan. Hindi pa agyaman iti Diyos. Sakbay nga agawit tayo. Wen tatang. Diyos ko, dakit ito ang lalaki alimabas diti ayan may kanilibnaws. May lasin ko ida. Wan, isuda jay mga wawis kada kami ang makilugan iti kutsida. Digada kami iti kampusang tao. Kat ni Alex jay may isa. Ngam, apay anak amuleta. Kat, huwag di may sasaka na. Nanpas kagaya man anak kararag ang Shhh! Di ka natagaray. Intan, rumartan dito yun. Ha? Darasang mo. Ni, api akas na madanagan ka. Tiada iti sangaw. Ni Alex. Anya? Intan, rumartan dito yung simbahan.
Sige, agawaan ta, libnaws. Wan, auntie. Mabit lang. Ni Alex. Wan, iso na ijay. Mailasin ko titimak niya. Agawaan ta, auntie. Wan, Babae. di tan italtalag. Di tan italtalag. Agawaan takit diti umadayo dito. Tata, kamakamam ko madagi dya babay. Kaslang amin, mailasin ko dya may isa. Saan ka diya dagi-jay dagitay babae di kampusan to? Jak ida na ilasin itay dya kampusan to. Ngam, itala akasla mailasin ko tay may isa. Isu akamakamam tatang. Kayat ko ang makasalita. Nakadayo tang libnaws. Wan, auntie. Mabit lang, kakapsat. Ha? Ay, Auntie, pinalaki nga umasidag ka dito. Tumaraitan. Mabit lang. anya ka di, iti ka sa pulam kada kami. Agad apura kami. Kaya't ba kayo ha? Kasarita ti anak ko. Anak niyo? Wan. Diyan ka mo no, asino kada kayo ti kung kunhan na ama ilasin na. Nga, ama mo na. Kaya't na kayo ang makasarita. Iso mamaling ka diya, sumunod kayo kanyak. Ay, pasensya kan manong. Ngam agap apura kami. At aming kamkamakaman may. Ay, umay kan libnaws. Mabit lang! Mabit lang! Igan lang ital talaga. Nga. Apay nga tangag daldaras na. Ano? Nagdardaras dati manaw? Wan, Alex. Ada ka no kamakaman ka. Iso nga awan naramida. Sayang. Jak nakasarita. O sino nga min nagiging babae? Nailasin ko di may isa tatang. Tay babaya katulong ko idi iti rest house ko. Ha? Ngam sana balin. Sige. Agawit tayo tatang. Sige, anak. Libnaws. Inminom ka ka din iti sigod nga inumam ana anger aramaw. Wan, auntie. Alang rudan, maturog tan. Nabannog ta iti panagbiyahe ta itay aldaw. Auntie. Malagip ko ti asawak. Di man mati asawak. Ang mga noimbol lang dalatan ti bangkay na iti kakay-kaywan. Ha? Kinunay din ni Alex. Pinatay da kanon ni Jo Filarde. Kat na itanam kanon iti pagminasanda. Pagminasanda? Owan, auntie. Ada pagminasanda, Alex. Kat nagtrabaho ijay ti asawak. Ngam saanin anagaw awid. Kat pulos sa jakon nakita. Anya? Naulkit ni Alex. Kat ang mga noinbol lang dalatan ti bangkay ti asawak iti deraas. No kasta man bilang. Amangan no awanan ti bangkay. Tadon atawan ti napalabas. Owan, auntie. Adun atawan ti naglabas. Ngam kasla sa anak pay laang anak kailiwiliwag. Taday ti pusok. Marikrik na pay laang ti sakit. Talaga akasta. Tauray syakmot siguro. Amangan no kasta akmot. No bilang ta syak ti nakapasamakan na. Libnaws. Pangaasim Saan ka nga agar-aramid iti maikaniwas? Di ka agar-aramid iti pakadadaulam. Di mo tultuladan dagiti daddong matita. Ano di da masulbar ti parikot da? Kat agpakamatay dan. Agkararag kalata ka ni Apo Diyos. Taiso, ti mangliwliwakan ka. Auntie. Ala, maturog takit din. Aginanatan.
Sige, auntie. Umuna kayo na maturo. Tasanak pa yung makaturturo. Maturog ak tulatan. Nasumkan niya ridak kanya. Nay, nagsapakan abi mangon, libnaos. Di kan samot nat naturog. Aglutluto kamot kan. Sana kami na makaturog, auntie. Parbawanan. Ngamjak matlat na makaturog. Iso nagluto ako na. Wen gayam. Mabit lang. Yalaan ka iti siya, Adtoy, auntie. Ay, agyaman ak Auntie, malagip mo ka diti lalaki anak kamoleka. Ay, wan. Ni Alex dayjay. Iso nga taday, Chay. Api anak kamoleta. Kanakaan-anos ti panagsarita na. Nadlaw ko dayta, idi pinukawan na ta. Dayta, mo't ti pagsibtaawa. Taapay mo't ta na naputad ti may sakasaka na. Tukol mo't ta. Ni Alex nga taday, Chay. Wan, isaw. Nailasing ko nga rod. Kan oray si ka. Nabigbig mo ti busis na. Saan ka day? Wan, auntie. Timak ni Alex Liberio. Titimak na. De, iso dayjay. Ano? Apay, anak kamoleta itan. Amangan mo't no adda ng pukol kan kuana. Gako iti kinaranggas na. Ay, wan libnos. Amangan no kastamot tinapasama. Iso amay san apukol ni Alex ita. Wan gayam, auntie. Kaya't kunti pumanaw dito pungko. Ha? Kaya't maun ti pumanaw ditoy? Di tapay ti may sapi ng panunat ko idirapi Pumanaw kan? Panawan na kon? Sa dino ay ti papanam? Iji asyenda, Liberio. Anya! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.